ndabashoje aho muri hose gukurikirana telefone yawe yapfuye. Iyi telefone murabona yuko yamenetse taburo, ubu tugiye kuyishyiramo dirigiti, hanyuma telefone ikongera ibazana. Telefone yawe rero ibaye yapfuye, ibaye yijimije, ibaye yaguye mu mazi, nagutangariza ngo kugira ngo n'ahandi twagukora telefone yawe uretse hano kwa David. Telefone yawe rero ifite ikibazo, kugira ngo utangariza ngo twayigukorera kandi tukayikora mu buryo bwizewe, twarangiza tukaguha na garanti. Nagira ngo mbwire ngo telefone yawe ikibazo cyose yaba ifite, yaba yaraguye mu mazi ikazima, yaba telefone yawe ifite ikibazo cyo kutinjiza, tuyigushyiramo akandi gasisitemu cagi, hanyuma telefone yawe igasubira ku murongo. Yaba ufite telefone zino za imagine zabuze ibirahuri byamenetse, nagira ngo mutangarize ngo twazigusubiriza ku murongo. Yaba ufite telefone yaba warabuze touch yayo, yaba ushaka antibloke zazo, nagira ngo mbwire ngo hano kwa David turabigukorera muri Sanga kwa David. Ni ukuvuga ngo rero telefone yawe yaba ari touch, ikirahure cyaramenetse, hano kwa David nta kindi cyatuzanye uretse kubafasha kubakorera telefone zanyu zigasubira ku murongo. Rero kugira ngo utangarize telefone yawe rwose yaramenetse, ukabona ushaka gushyiramo indi taburo, nagira ngo mbwire ngo hano kwa David niwo wonyine tuzagukora telefone yawe, yarangiza ikaba nzima. Hano rero kwa David muri Sanga kabisa, kandi ni ku mafaranga makeya. Hano telefone yawe turagukaturira, yaba yinjiza yaba itinjiza, turayigusubiza ku murongo. Ni ukuvuga ngo telefone yacu tugiye kuyishyiramo taburo, yongere ibe nzima, kugira ngo murayibona neza cyane. Ubu ngiye kuyiteramo iyi taburo, telefone yacu irahita iba nzima, kandi ukaba wayikoresha mu buryo bwose bwizewe. Hano tukagukorera fone mu buryo bwizewe, ahandi ushobora kujyana telefone yawe bakayikora neza uretse hano kwa Electronic David, kandi turayikora tukaguha na garanti. Telefone yacu ni ukuvuga ngo turi kuyiteramo taburo. Rero telefone yawe ibaye yaramenetse sikirini, ibaye yaramenetse ikirahure, nagira ngo mubwire ngo wadusanga hano kwa David Electronic, tugakorera telefone yawe mu buryo bwizewe, ikongera igasubira ku murongo. Telefone yawe rero ibaye yarapfuye, twayisubiza ku murongo cyane rwose, kongera ukayikoresha. Telefone yawe ikongera ku murongo rwose, ikaka ukayikoresha mu buryo bwizewe, telefone yawe igasubira ku murongo itagize iyi taburo narineyemo nayo ifite ikibazo cy'amatara. Ubu ni ukuvuga ngo mbanze ikore neza, cyangwa se nteremo n'inshyashya ifite amatara, hanyuma telefone ihite isubira ku murongo. Rero telefone yawe twayigukorera ahantu waba uri hose. Ushaka kuduhamagara, ushaka kutubaza aho dukorera, ni hano Batima ukihagera rwose, nagira ngo mbwire ngo uba watugezeho.
bati mukihagera uba tugezeho tukagukorera telefone yawe, tukagukorera telefone yawe niba bwizewe rwose, hanyuma telefone yawe ikaba nzima rwose, telefone yawe ikongera ikaba nzima. Ni ukuvuga ngo telefone yawe yayijimije, telefone yaguye mu mazi, telefone yawe ikirahure cyarapfuye, turagufasha kongera kugira ngo usubire ku murongo. Hano kwa David rero kwa David turabigufashamo. Kwa David turabigufashamo, telefone yawe igasubira ku murongo. Telefone yawe igasubira ku murongo rwose. Murabibona telefone yacu ko yongeye igasubira ku murongo. Rero wowe ufite telefone yawe yaba yaramenetse taburo, yaba ari iya Imagine, ndagira ngo ubwire ngo telefone yawe twayisubiza ku murongo, ukagenda ugakoresha telefone yawe mu buryo bwizewe nta mpungenge. Ndagira ngo ubwire ngo ushobora kuduhamagara nimero ni 0788 95 92 14, wadusanga hano batuma tukayigukorera, tukagufasha gushyira telefone yawe ku murongo. Murakoze mugira amahoro y'Imana kabisa.